ikintu gituma urubyiruko rwinshi rusigara inyuma, things which makes the youth ikintu gituma abantu bahora ku rwego rumwe cyane, the things which makes people stay in a certain level y'ubushobozi Imana yabahaye is not following at the nature that we have a kid, he's going to save us. dukize umwana mu mashuri niwe uzaducungura. We are educating him for him to save us, to pay school fees. papa wawe niwe wagombaga gukora akarihira abana, A father was supposed to work and pay the mama wawe niwe school wagombaga fees. gukora akaba yafasha abana akabarera, And a mother was supposed to Ariko raise inzoga children, zaramurangije. but beer, ariko ubukene bwarabishe. poverty, ahantu ushaka kugera ntaho uzajya, you want to reach at some place, you won't get there, and then you are troubled in your icyo heart. bisaba ni ukwiyemeza. So what you are requested is for you to commit. mwe mukurikira turani program, So you who follows Training Program, turakomeza kubashimira we keep on thanking you. abatuba hafi mwese, Those who are near uburyo us, mutwandikira, the way you write to us, mutugira inama the way you advise ndetse us, mudushyigikira. and how you support us. twagarutse rero So we are here muri again gahunda yacu nka turayini, in our usual program, shimira na Prinsia, thanking umukameramani wacu, our cameraman, abafatanyabikorwa bacu our partners, n'abadutera inkunga. and our partners. uyu mwanya rero tugiye kuganira ku magambo akomeye, So right now we are going to talk ariko about ijambo ry'umutwe nshaka ko words. tuganiraho But a theme that I want us ni to talk ijambo about ryitwa is kwiyemeza. a word which says commitment. kwiyemeza ni ijambo rikomeye cyane. Commitment is a powerful hari abantu word. benshi bajya ngo kwiyemeza ni ikintu icyo ari cyo cyose, Many people think it's a ni normal ni thing, ikintu umuntu yabyuka agakora, something that you would wake up ni and ikintu do, umuntu yabyuka akajyamo, something you would wake up and commit ndetse to. abenshi barafeirinze Many people fail to cyangwa se commit bananiwe kugera ku kintu runaka and even fail to reach kubera somewhere kutiyemeza gukora because ikintu. they fail to commit. hari igihe umuntu yiyemeza gukora ikintu rero, There's time that people Ndi- there's time people that decide to commit. ndiyemeza gukora bizinesi, I commit myself to do a ndiyemeza business. kujya ahangaha, I commit to go somewhere. ndiyemeza kubaka inzu, I commit to build a house. ariko inshuro nyinshi umuntu aba But yatekereje, most of the time that people think, ndetse n'urubyiruko rwinshi and most of the youth, ruramutse rwiyemeje rukagera ku byo rwiyemeje, if they would commit and reach out to their rwagera ku commitment, byo rwashakaga. they would attain their mu buzima goals. bw'umuntu rero, So in someone's mu life, mibereho y'umuntu rero, in their usual life, umuntu wese aratekereza, everyone thinks, umuntu wese arifuza, everyone have needs. ariko ikintu bita kwiyemeza But what we call ni commitment ikintu gikomeye cyane, is something powerful. ni ikintu ushobora gukora Is something that you can do nta bushobozi ufite, without any financial, ntawe ugufasha, no one supporting you, nta n'ikindi kintu or wishingikirije. nothing else that is ni ukuvuga ngo supporting ni you. ikintu umutima wawe uzirikana, This means that it's something that your ni heart ikintu umutima keeps. wawe ugambira, It's something that your nta heart kintu commits, ushingiyeho, and without looting in something ukavuga else, uti ubu niyemeje kumera gutya, and say that I'm committing to be like niyemeje this. kuzaba gutya, I'm committing to live this niyemeje way. kuzakora iki, I'm committing to do nta kintu na something. kimwe kizananira. There is nothing which is going to be impossible to niyo me. mpamvu tugiye kuvuga ku ijambo kwiyemeza. That is why today we are going to talk about commitment. umuntu rero yiyemeza ibintu byinshi bitandukanye, So people commit to many different things. ariko muri uyu mwanya tugiye kwiyemeza gukora igikorwa. But in this moment we are going to commit about doing tugiye kuvuga something. ijambo kwiyemeza, ariko wiyemeza gukora ibikorwa bitandukanye We are going to talk about commitment, but committing in action. mu bintu Imana ishyigikira rero, So in things that God mu supports, bushobozi Imana yadushyizemo, in the ability that God hari gave ubwo us, Imana idashimishwa nuko tudakoresha ubwo bushobozi there's yaduhaye. sometimes that God is not happy that we don't use the ability He put it in mu us. by'ukuri nta muntu udafite ubushobozi, So normally there's no one who don't have any ability, kuko Imana yatanze ubushobozi because God gave out ibuha buri muntu ability wese, and gave it to many different kandi mu people. bintu akenshi bitungura Imana, And in things that amaze and surprise mu God, bintu Imana bishimisha, in things that amazes ni igihe God, umuntu yiyemeje. is when someone commits. abenshi baratekereza, People think abenshi baragambira, must commit, ariko ntabwo biyemeza ikintu. but they don't keep up with their commitment. n'abiyemeje ntabwo bamenya amahame yo And kwiyemeza. those who commit, they don't follow the principles of commitment. tugiye kureba rero ijambo So we are going to look through the Biri muri word of the Samweli wa Bible, mbere, which is in 1 kuva mu Samuel, gice cya 17, from chapter 17. kuva mu gice cya 17 umurongo wa 28, 27, 28. We are going to look in chapter 17, verse 27 to 28. aho hantu uzahamanuke. You should read that turavuga ku nkuru verse. z'umwana We mutoya, are going to talk about history of a child, turavuga ku nkuru z'umusore wari mutoya a story of a young man who was very wiyemeje young. ikintu He committed arangije himself akigeraho. and then attained it. buri gihe rero So every time, waba uri umukene, either you are poor, waba ushaka kongera ibyo ufite, or you want to be rich, waba ushaka kugera ahantu or you runaka, want to
attain a certain igihe level, cyose umuntu yiyemeje ikintu every time that you commit to imana something, imukoreramo. God works through you. Abantu benshi bananizwa no kwiyemera, People fail because they are proud abantu of benshi themselves. bananizwa no kwiyemeza gukora ikintu People fail because they are proud of themselves. kubera ubushobozi runaka. They fail because they don't have Ntabwo nakwiyemeza abilities. kugura imodoka, I cannot commit to buy a ntabwo car. nakwiyemeza kugera ahantu runaka, I cannot commit to reach a mvuka certain mu place. muryango ukennye, I'm from a poor family. ntabwo nize. I've not went to school. Nyamara mu by'ukuri But in truth, ikintu cyose imana kiguhereye ubushobozi, everything God has gave you, He has also gave you the ability to make it. ntabwo nakwiyemeza kugera kuri uyu mwanya. I cannot wish to get Nzi to that kuririmba ariko position. ntabwo nakwiyemeza ko indirimbo zanjye zikwira isi yose. I know how to sing, but I can't commit to my songs to reach Nzi everywhere. gukora ariko ntabwo nakwiyemeza kubaka inzu nk'iriya. I know how to work, but I cannot commit to build a huge house. Njyewe nzi gukora buri kintu cyose, I know to do hari ibyo everything. nifuza, There's things that I wish ariko to kubera have, ubushobozi, but because of the ability, kubera background, because of my kubera background, ahantu nkomoka, because of my kubera background, ubushobozi bwanjye, because of my financial ntabwo status, nakwiyemeza kugera kuri iki I kintu. can't commit to do Ibyo bintu anything. bigatuma umuntu atekereza ibintu biciriritse And cyane, that makes you think at cheap level. bigatuma umuntu atekereza ibintu bitamugeza kure. And that makes you think of the things that Ni cannot take ukuvuga you ngo icyo gihe anywhere. uba usebeje Imana, In that moment, you are humiliating mu God who bintu gave you the bishimisha gift. Imana cyane, So in things that ni amazes igihe umuntu God yiyemeje gukora ikintu is runaka, when you commit to do something, utitaye ku bukene bw'iwanyu, nevertheless of your poverty from where utitaye you ku came from, mashuri yawe make, nevertheless of your schools that you had, utitaye ku mateka yawe, despite of your history, ugomba kwiyemeza gukora you ikintu. have to commit to do something. Ndiyemeza guhindura ubuzima bw'umuryango I'm wanjye, committing to change my family's ndiyemeza life. kwicarana n'abakomeye, I'm committing to sit with powerful nta kindi people, kintu kiguciye intege. despite of everything which is Niyo mpamvu discouraging tugiye you. kwibanda muri iryo jambo That's why we gatoya are going to focus in riri that muri word, Samweli wa mbere which is in First ibice 17 chapter 17, umurongo wa 27-28 ukamanuka. verse 27 till the end of the verse. Imana the yakoreye mu chapter. kwiyemeza k'uyu mwana, God worked through the Yari commitment umwana of bitaga this young Dawidi. man. This young man is ngo called yabaga mu David. matungo yiwe, He used to live in his yari afite father's. bakuru biwe, He had his brothers. yari afite ababyeyi be, He had his parents. yari afite amahoro nta He kibazo, had peace. ariko yiyemeje gukora ikintu runaka, But he committed to hanyuma Imana something. imufashiriza mu gukora icyo And kintu. then God helped him through his N'abantu mu buzima commitment. busanzwe bibaho, So in normal urwego things burimo, that happens, you might be in a uri certain umukene level, iwanyu, you are poor at nta your house, n'umuryango ufite you wagufasha, don't even have a family which can ariko urifuza support kugera ku rwego you, but runaka, you want to reach a certain ariko level, urifuza kugira ibyo wahindura. you want to change Icyo things. gihe uhita umera nka Dawidi. So in that moment you are Iyo like utekereje nka David. Dawidi, When you think like Imana David, igukoreramo nka God Dawidi. works through you like Iyo he did wiyemeje gukora David. iki kintu, When you commit to do ntabwo njyewe something, nzagumya kuba umuyobozi w'intama, I'm not gonna stay Ngomba being kuza a leader of nkayobora a abantu. sheep. I'm going to lead ntabwo also nzaguma muri bwa people. bukene, I'm not going to stay in the ngomba nanjye poverty. kuza nkagira abo mfasha. I want to also support other Niyo mpamvu people. abantu benshi bifuza kugira abo bafasha, That's why many people want ariko to nta help kintu cyo kubaha others, bafite. but they don't have things to give icyo gihe them. uba wifuje ibintu In that time you wish for utigeze something ukorera. that you never Iyo rero worked for. ushaka kugira ngo ukore ikintu, So when you want to do ubanza something, kwiyemeza no gushaka imbaraga you zigiye first gukoresha. have to commit and seek for Uru ni urugero rwiza support. rwa Dawidi, David is the very good aho yari aragiye example yaraje, where he was leading the sheep of his akubita na father, opportunity imwe gusa, and then he met one amahirwe gusa opportunity. yari abonye, The only opportunity he amahirwe had, yananiwe n'abakuru the be, opportunity that his brother amahirwe failed yananiwe to take, n'umuryango we, the opportunity that the family amahirwe failed yananiwe to take, n'abakomeye mu gihugu. the opportunity that powerful people in the Dawidi country akimara failed. kuyabona, But when David uwo took mwanya it, barayabyaje umusaruro. he used them in a very good way. Ntabwo ibyo yakoze uwo mwanya The things that he did in that ari byo certain byatumye moment afata umwanzuro wo kuhagera. is not what made him Icyo- decide to reach at icyo that kintu reka level. ngisubiremo, Let me repeat it. urwego uzageramo The level you're going to ntabwo ari get rwo at, rwonyine ruzakwereka ko uzabigeraho, it's not the only level which will show you that you attained your goal. ahubwo urisobanukirwa mbere. Instead, you have to Njyewe understand mfite Imana, yourself. You have to know that I njyewe have mfite God. amaboko yombi, I have two hands. njyewe nzi gutekereza, I know how to think. njyewe nzi kureba, I know how to look. njyewe nzi kuvuga, I know to speak. njyewe nzi kwiruka, I know how to learn. njyewe nzi gukora. I know how to work. Icyo kintu kikakwereka ko n'ibindi wabigeraho. Those things that you know can show you that you can attain even Ubwo more. ni ubushobozi buri naturel, Those are the naturally ability. ni ubushobozi butagusaba kubwiga, It's the abilities that do not ask you to ni seek any ubushobozi other kind budasaba ko hari of undi muntu ubukwereka. studies. It's the abilities that do not ask you to Njyewe look ndi for someone muzima else's mu nda, support.
I am alive. nshobora kuhagarara ahantu iminota 50 nta kibazo mbaye. I can stand in a certain place for 50 minutes and then I face another kugira ngo ugere problem. ku kintu runaka So for you to reach at a certain level, ubanza kwidentifyinga wowe you ubwawe, first have to identify yourself. ubanza kwikora scanning. You have to scan Iyo yourself. scanning rero uyifite, So when you know the iyo scan, yonyine iba nk'urwego uriraho kugira ngo ugere ha. when you scan yourself, it becomes like a level which is going to push you to another Ni level. ngo imbaraga ufite wowe ubwawe, So it means the strength that you have yourself, impano wumva ufite wowe the ubwawe, gift that you feel you nta muntu have. ugukopeje, No one is plagiarizing ushobora with you. kuririmba. You can sing. nta muntu ugukopeje, Without ushobora plagiarizing, guhanga akantu. you can create. nta muntu ugukopeje, Without plagiarizing, ushobora gusoma. You can lead. Ibyo byose ubiheraho, Where do you start with niyo that? base y'ubushobozi bwawe, That's the base of your life, ishobora kugufasha kugera ahantu which runaka. can help you to reach another level. Icyo gihe rero Imana irabibona, So God saw the commitment, igatungurwa n'icyo kintu. and then He got amazed by Wow, it. umuntu wanjye yatekereje neza. Wow, my son thought well. Wow, umuntu yamenye ibanga ryanjye. Wow, my son knew my Nibwo bwiru secret. rero Imana ivuga. So that's what we call secrets in the kingdom of God. Ubwiru bw'Imana ni ubwiru bwo kwisobanukirwa umuntu ku giti cye. Secret in the kingdom of God is you to understand who you Ni are, ukumenya natirere yawe. is to know your nature. Iyo natirere yawe ukayibyazamo You, umusaruro. and you use your nature into powerful and great Imana things. rero igakora muri natirere And yawe. then God works through your Na Dawidi nature. yamenye ko yari umushumba So mwiza. David knew that he was a good leader. Yamenye ko yarwanaga n'inyamaswa zari zije kurya amatungo ye. He knew that he was good at fighting the animals which Aravuga want ngo to eat iki his kintu reka sheep. ngiprofite. And then he said, let me profit Iki through kintu reka this. nkibyaze umusaruro. Let me get gain through this. Bibiri iravuga ngo yageze ahantu mu ntambara. The Bible says that he reached in Asanga hari a umugabo ngo battle. muremure wapimaga metero 6. He found there a huge man Yaravuga with 6 ngo intambwe meters. imwe yapimaga metero. He said that his Yari one umugabo step w'igitangaza with, cyane. he was a very great Ngo man. yarahagararaga ngakareba abandi nk'utwana. He would stand up and then look others like Nyamara ngo kids. yarebaga nk'utwana. But those whom he Nabo used ubwabo to look at barutaga kids, Dawidi. they were very strong and great to David compared Dawidi to se aramubwira David. ngo genda ngo ujya ushyire bene wanyu ibiryo. And then David's father told him, go, take the Abakubitanye na food to your opportunity imwe brothers. gusa. And then he met his opportunity. Mbonye opportunity zo gufata mikoro. I had the opportunity of Kandi nshoboye grabbing this kuvuga. mic and I know how to speak. Mbonye opportunity zo guhura n'umuntu runaka. I have opportunity of Kandi ni meeting umushoramari. someone and he's a Mbonye businessman. opportunity zo guhura n'umunyamakuru runaka. I made an opportunity of meeting this Kandi journalist numva nifitemo iyo tala. and then I feel like I have Mbonye that such a opportunity yo talent. kugera mu ishuri. I had the opportunity of going to Kandi nifuza school kuzagera muri iyi stage. and I want to reach at this stage. Iyo ni opportunity ishobora kuza umunsi That's umwe. an opportunity which comes once. N'umuntu wese rero So everyone, Imana imuha ubushobozi. God gave you Ariko ability. ishobora kumukubita opportunity imwe But- cyangwa se irenze imwe. God can give you one or more than one Biba bisaba ngo opportunity. uvumbure we gusa. It requires you for you to Kuko nta wundi muntu wakugirira impuhwe uretse because Imana. no one can pity you, nonetheless Jesus. Niyo yonyine ishobora Oh, God. gukora ku mutima w'umuntu ugufasha kugera kuri He's rwa the rwego. only one who can touch other people to take Kandi you to nawe another level. ashobora kubikura ku bushobozi yakubonyemo. And that person can support you through the ability he saw Ubushobozi in you, bwaturutse ku Mana. the ability which came from Kandi ngo God. ababonye opportunity. Then David got the Baba opportunity. batigeze mu ntambara. He said, I'm in a battle. Bakigera mu ntambara. When he reached the Ndabona battlefield, abagabo bananiwe n'ikibazo. he saw the men who failed with the problem. Umugabo umwe One man, yari ahangayikishije igihugu cyose. he was a trouble to the whole country of Yari yarabaye Israel. ikibazo mu gihugu cyose. He was a trouble to all country of Israel. Yaravugaga ngo mwese muri iki gihugu He would say, you, Muri all of kibazo people in the kuri country, you are a problem to me. ngenda igisubizo. And I am the Kuko answer nabamira burundu. because I can swallow We yari you. umugabo w'igitangaza He was cyane. a very great We yari man. umugabo barebye bakagira ubwoba. He was a man that Bakuru everyone be saw bagize and ubwoba feared. cyane. His brothers feared. Bakuru be baramubonye baravuga bati ntibishoboka. His brothers saw it and was like, this is so Uyu mugabo aje impossible. kurimbura umuryango. This man is here to destroy Uyu the mugabo aje kurimbura family. igihugu. This man is here to destroy Uyu the whole mugabo aje country. kurimbura ubwoko bwacu. This man is here to destroy our Uyu ni clan. umugabo wari ukomeye cyane. This was a very No mu strong, muryango powerful wanyu bibaho man. cyane. So it is possible that in your Ubukene family, bushobora kuba uwo muntu. the poverty can be that Ubukene man. bushobora kurimbura umuryango. Poverty can destroy your Kubyarira mu family. rugo bishobora kuba uwo muryango. Having children without Bishobora marriage kurimbura can umuryango. destroy your family. Kunywa inzoga bishobora kurimbura umuryango. Drinking can destroy your Umuntu family. umwe akarimbura umuryango. One person can destroy a family. Umugabo akamara umuryango.
A man can destroy his own inzoga family. zigatuma abana batiga, Beer can stop children to go to school. mayibobo bugatuma abana batagera ku bintu runaka, Or street children can stop going to school. umubyeyi agasanga nta kintu na kimwe afite kimurengera, And a mother could see that he doesn't have umuryango anyone ukaba to urarimbutse to, burundu. and a family would be wa wundi abantu destroyed. bizeraga ko azabageza kure, And that person that people would Mwamubyaye believe that you are mwishimye. going to take them away, you gave birth to him being happy. tubyaye umwana niwe We uzaducungura, have a kid, he's going to save us. dukize umwana mu mashuri niwe uzaducungura, We are educating him for him to save nyamara us. mwamubyaye ari umwe, And then yet you gave him birth when he cyangwa was se one. mwamubyaye ari we fura, He was the firstborn. ariko birabatunguye cyane, But you got ujya surprised. kubona mubona wa wundi niwe ubahombeye, You see that he's the one who's putting you in a umuryango loss. arawurimbuye. He destroyed the whole umubyeyi family. niwe wagombaga kurira abana amashuri, The father was supposed to pay school fees. papa wawe niwe wagombaga gukora akarihira abana, Father was supposed to work and pay the mama wawe niwe school wagombaga fees. gukora akaba yafasha abana akabarera, And a mother was supposed to Ariko raise inzoga children. zaramurangije. But beer, ariko ubukene bwarabishe, poverty, ahantu ushaka kugera ntaho uzagera, you want to reach at some Ukagira place, ikibazo you mu won't mutima get wawe. there, and then you are troubled in your icyo heart. bisaba ni ukwiyemeza. So what you are requested is for you to commit. ntabwo nzifuza ko umuryango wanjye uzapfa kuriya, And what you say, I'm not. You commit saying that my family is not going to die ntabwo like nzifuza ko that. mama apfa kuriya, I'm not going to allow my mother to die in ntabwo this nzifuza life. ko barumuna banjye bazapfa kuriya, I'm not going to allow my ntabwo brothers to nzifuza life ko like igihugu that. cyanjye gisenywa kuriya, I'm not gonna allow my country to be destroyed. ntabwo nzifuza ko urubyiruko njya kubona nkabona rupfuye I'm kuriya. not going to allow the Ni iki youth to be nzakora? destroyed. So what am I going to nshobora do? kuba nzi kuririmba, I know how to sing, maybe. nshobora kuba nzi gushinga business, Maybe I know how to start a business. n'indirimba nzasana imitima ya benshi, If I sing, I'm going to keep up with the hearts of nindamuka many nzi people. gukorera imishinga nzatanga akazi muri benshi. If I start up a business, I'm going to employ people. icyo kintu ukakiyemeza cyane, And then you commit to that. imana igikoreramo. God works through ukwiye that. rero kwiyemeza, So nta you kintu have to commit. ukeneye kwiyemeza guhindura ikintu You runaka, have to commit to change kwiyemeza things. guhindura ikintu cyabaye You have karande. to commit things which became like a curse. nta muntu wigeze uba umusitari mu gihugu cyacu, No one wanted to be no one Nta became a muntu star in our wigeze uba umusitari mu country. muryango wacu. No one became a star from nta our muntu wigeze family. agira ikintu cyo guhindura ubuzima, And no one committed to change a nta muntu wigeze life. agera muri amerika, No one went in nta America. muntu wigeze agera ahantu runaka hashobora gutuma izina ry'umuryango wanyu rimenyekana. No one reached the stage which can change your family's ushobora life. kwiyemeza guhindura icyo So you kintu. can commit to mu change muryango wacu things. ntibigeze babyara abana bazima, In our family, no one had a lively mama yatubyaye child. ku bagabo batandukanye, My mother gave birth to different umuryango men. wacu ntawe wigeze asezerana. No one had a marriage. icyo kintu ukakiyemeza, And then you commit to change ugashaka that. guhindura amateka, You want to change history. ugomba rero kwiyemeza. So you have to commit. dawidi ngo akigera muri abo bagabo, After David reached through bagiye those kubona men, abona ubwinshi bwabo, he saw how they were many. harimo bakuru banjye, My brothers, na data arabizi ko nagiyeyo, even my father knows that I'm umuryango here. wose, igihugu cyose The whole country. gitegereje ko bano bakuru banjye aribo bakora igikorwa gikomeye. The whole country is waiting for my brothers to do something ababyeyi strong. banjye bategereje ko bakuru banjye aribo batsinda uwo mugabo. My mother is waiting for my brothers to win over bakuru this banjye man. nibo ndeberaho, I am looking towards my none dore brothers. ngeze mu ntambara, But I see this, I'm finding nsanze myself in a umugabo battle. yabasuzugwe cyane, And this man is umugabo ngo yari despising yabasuzugwe them. cyane, He's very despising arababwira ngo them. ninde mugabo muri mwebwe urimo, He said, who is a man among ninde you? mugabo muri mwebwe ko mwese muciriritse, Who is a man among you since you all mu are muryango changed? wanyu nta muzimu urimo, There is no one mu gihugu cyose nta muzimu urimo, in the whole country, no one is mwese muri good. ubusa imbere yanyu. You are nothing in my umwana eyes. akigera muri iyo ntambara, And then after David was in arebye that uburyo umugabo battle, yikokoye, he would see how that man is arebye speaking uburyo about umugabo himself, yasuzuguye umuryango we, how that man is arebye despising uburyo his family, ubukene bwasuzuguye umuryango we, and how the poverty is arebye humiliating uburyo his kubyarira mu rugo family, byasuzuguye umuryango how we. giving birth without Umwana marriage aravuga ngo is ibi humiliating the family. sinabyemera. He said, I cannot ibi bintu accept birenze that. ubwenge bwanjye, This is beyond my Hari icyo ngomba acceptance. gukora. I have to do Ngomba something. kwiyemeza. I have to commit to Imana do ikorera muri icyo something. kintu rero. And then God works through ngomba that. guhindura amateka He y'umuryango said, wawe. I'm going to change the Ngomba life guhindura of my amateka y'igihugu family. cyanjye. I'm going to change the history of my Ngahinduramo country ikintu kizima and cyane. change it through powerful Ngamaze things. kwiyemeza, After committing, asubira ahashize he, he went back through his asubira mu history. ntama ze. He went back through his ship. numara kwiyemeza rero, So after committing, uzarebere mu bushobozi bwawe, look through
your ability. nshobora kugera ahantu runaka I can reach a certain ntuye place. muri Kigali I live in Kigali. nshobora guhura na runaka I can meet this negereye person. umuyobozi w'umurenge I'm getting closer to Nshobora leader kumugeraho mu of the buryo bworoshye. district. I can reach out to him in an ukahita uwo easy mwanya way. uturuna ukagera ku bushobozi Imana yaguhaye. And you can pass through that person and then you get to the opportunity that ikintu gets gituma rero abantu benshi basigara inyuma, So things which makes people fail, ikintu gituma urubyiruko rwinshi rusigara inyuma, things which makes the youth, ikintu gituma stay abantu bahora behind. ku rwego rumwe cyane the things which makes people ni stay in ukutagendera a kuri certain natirere level y'ubushobozi Imana yabahaye, is not following at the nature that ni God gave them. ukudashingira ku mpano cyangwa ubushobozi bwose It's bafite. not to base on the gift or the abilities they have in themselves. Nicyo gituma Imana idakora ngo babibone. That's why God don't work and they Umwana would arababwira ati say it. najyaga mpima idubu, He would say, I would kill a lion. najyaga mpima inyamaswa zikomeye cyane, I would kill powerful none uyu animals. mugabo ni gute njye ntamupima? So why wouldn't I kill Imbere this cyo ntabwo man? inkanga kuko napimaga muri metero 50. His hate is not a problem for me because I've killed none taller uyu nguyu things afite than metero him. 6. I would kill things with 50 heights and then he only ndabizi ko has ubwo bushobozi 60. Imana yabumaye. So I know I have the Umwana ngafata ability. ibuye rito gusa, And then he took a stone. ariko ngo ataragerayo But before he reached there, bakuru be ngo baramurebye cyane, his brothers looked at ngo him. baramusuzugura. They despised Wa him. mwana we twe twahananiwe, We fought him. twebwe byatunaniye, We failed. none uzanye ubwibone bwawe You hano. think you're gonna make it? Subiza mu rugo ubwo bwibone. Go back with your Ntitugire umunyabwenge. proudness. Go back home. Natwe ubwacu ubwenge bwacu bwananiwe. As ourselves, we failed. Ntutekereze ko rero nushaka kugira ikintu uhindura, So don't think you can change hari umuntu things. uzamuguca intege wa mbere n'umuntu wawe. So don't wait for other people to discourage you. Only your brothers will Umuntu muri discourage kumwe. you. Your brothers, Umuvandimwe wawe, your brethren, umuririmbyi wawe, your singer mates, umukristo mugenzi wawe, your co-workers, umusilamu mugenzi wawe, your partners in church, umuturage, umuntu muturanye. your fellow neighbors. Ntuzatekereze ko uzaguca inyuma, uzaguca intege ari umuntu uzaturuka. Icyo bishatse kuvuga ngo umuntu wawe niwe wenyine ushobora kuguca intege. Which means if I know you well, I know even your weakness. Ariko ikintu ngo Dawidi yakoze, But what David ngo did, yahise areba ku ruhande, he looked at ngo yahise side. abatera umugongo, He looked away from them. yahise areba ku ruhande, He looked away from aravuga them. ngo mbagize iki? He said, what did I Nta do kindi to we yahise you? akora, He did nothing yahise else. ajya muri arishive z'ahashize he. He went through his past. Umuvandimwe wawe rero, So your brother, umuririmbyi mugenzi wawe, your singer cyangwa se mate, umuntu mwegeranye, or your fella, ushobora kuririmba akakubwira ngo uririmba nabi. you might sing and then he will be Nyamara wowe like, you sing in a bikurimo. very bad way. Yet it's your gift. Wavumbuye iki kintu nta kintu You kizakugezaho. discovered something and then you'll be Urashaka like, kuba you are runaka nta hantu not reaching. uzagera. You want to be that Uwo ni person, you will umuntu wawe never reach there. ukuzengurutse. He's the person who's Izina ryawe beside rikeneye you. kugera kure, Your name wants to get ariko somewhere aho else, uri ahakuzengurutse niho hazaguteza ikibazo. but the community you are in is going to be an obstacle to Dawidi you. ngahita batera umugongo, Then David looked bakimara away kumubwira from ngo them. mumwibone, After they told him he's proud. nta kindi rero kizaguca intege. So there's nothing else which Ni is going to abantu musanze muri discourage ya you. position. It's your people you find in the same position as you want, as Wowe you wowe are. ubwawe You n'abo muvukana, and your brothers, abo muturanye, your abo neighbors, mwiganye, your fellow abo students, mwakuranye, the ni children wowe you grew wenyine together. wowe n'Imana muziranye. You and God are the Ufite only people. experience y'ubuzima You bwawe, have an experience of your life. iyo yonyine niyo Imana ikuramo ubushobozi, That's where God takes the ability hanyuma from. wowe ugafata umwanya wo kwiyemeza. And then you commit to it. Dawidi ngo ariyemeza, Then David ajya committed muri to it arishive z'ahashize, and went through his history. asanga akoreshaga amabuye, He found that he used afata amabuye stone. 5, He took 5 afata stones. ibuye rimwe gusa, He took only one ryawe ngo stone. ararifata, He took it. aravuga ngo ndapima nk'uko napimaga idubu. He said, I'm going to throw it to you like I used Arangije to throw it ngapima to the umugabo. other animals. And then he threw it to Ako Goliath. kanya abantu bose ngo baraceceka, In that moment, everyone Umugabo kept ngo aba yituye hasi quiet. cyane. And then Goliath abantu bose ngo fell. barumirwa, Everyone was surprised. aravuga ngo ibi ntibisanzwe, He was like, it's so not, it's not possible. nuko nawe uzatungurana. So that's how you're going to amaze Igihe people. wateye umugongo ba bandi, When you look away from uzatungura them, benshi cyane, you are going to surprise Uzakora ikintu many. kidasanzwe. You are going to do an normal thing. uzahura n'ibiguca intege, You see things Ariko nawe discouraging uzarebe ku you, ruhande. but look away from hanyuma them ukore icyo uziranyeho n'Imana. and then do what you and God talked. Uwo mwanya ngo umwami ahita amuhamagara, In that moment,
king called aramubwira ngo David. nta kindi kintu mbona naguha, He said, I cannot give you nta kindi anything kintu else. mbona naguha. I don't have anything else to ibyo ukoze compensate you. birenze ubwenge bwanjye, What you did is beyond my knowledge. ibyo ukoze birenze ubwenge bw'abanyagihugu. What you did is beyond the knowledge of the whole country's ngo people. igihugu cyose kiramuririmba, The whole country sang igihugu about cyose them. kiramuterura. The whole country lifted ngo up uwo mwanya ngo him. batangira kuririmba Dawidi. In that moment, they started to sing about Baravuga David. ngo Sawuli yishe ibintu bikeya, Dawidi we yishe ikintu kidasanzwe. They would sing that Saul killed thousands, but David killed millions. kugira ngo izina ryawe rimenyekane, So for your name to be known all kugira over ngo the izina ryawe world, for your ririmbwe, name to be sung kugira about ngo all izina over the ryawe world, ririmbwe mu gihugu for hose, your name to be glorified Muri all over bagenzi the way, bawe, in your hari friends, icyo ukeneye kuzakora. there is things that you have to Ukeneye do. kwiyemeza. You have to commit. Mu kwiyemeza uzahuriramo n'intambara, So in committing, you will meet battles. ariko nk'uko twabivuze hera ku bushobozi But bwawe. as we said, start with your ability. Izina rya Dawidi riba rigiye ku rwego So rudasanzwe, that's how the name of David came from one stage to another riba level. rikomanyije imitwe ya guverinoma yose, And then a whole government stood up for igihugu cyose David. kiratungurwa. And then the whole country was Ahita yitwa surprised. Dawidi. And then he was called David the Dawidi. Great. David the Greatness. arangije aba umuntu udasanzwe cyane. He became a great man in Ntabwo Israel. Dawidi yabaye umuntu udasanzwe kubera ibyo yize, David did not become a great man because of what he studied, ahubwo Dawidi yagizwe udasanzwe na historical experience. but he became a great man because of his historical experience. Natwe rero icyo tubabwira, So what we are telling ukurikira True Program, you who are following wowe True Line udukurikira umunsi ku program, munsi, you who are following us nta day by kindi kintu day, tugusaba. there's nothing else we are Nk'uko requesting twahoze you. tubisobanura, As we will saying it, icyo ukora ni ukwiyemeza. what you do is to commit. Aho uri hagume neza, Wherever you are, stand there in a umwanya wose good Imana way. yagushyizemo, Any position that God uzahura put you n'abaguca in, intege, you will see different hari people abazakwita discouraging umuswa, you. People will call you stupid, ariko ikibazo cyawe ukimenye wowe ubwawe, but get to know your hanyuma own ukibwire problem Imana, and then tell it to hanyuma God. ukoresha ubushobozi Imana And then yaguhaye, use the ability that God gave you wiyemeze icyiza, and commit to Imana God. izagufasha. God will help you. Turagushimira gukurikira True Line So program, we thank you for you who are following turagushimira us. uburyo ukomeza We kudushyigikira. thank you how you support Imana yo mu us. ijuru ikomeze kubafasha, May God keep on kandi helping mukomeza no kutugira you inama, and keep on mwandika muri advising us, komenti, writing in mukora comments, subscribe. subscribing, Dushimira abafatanyabikorwa bacu benshi, thanking our partners, Shivanova Entertainment, Shivanova iri shusho mubona Entertainment, ridasanzwe nibo, this amazing iyi picture. hoteli mubona turimo ni Okapi, As you can see, we are sitting in ni a good hoteli place of twagiyeho Kapi. umugisha udasanzwe. We had a blessing from Dufite them. n'izindi nka Great Apartment ituye ikorera i Remera, You can also reach out to Great Apartment dufite n'indi bita Auberge, or Belge. dufite salo yita kuri Prinsia, We have a salon called Nanjye Relax ikanyitaho. Salon. Yes, iyo salo yitwa Relax Salon. we have a Relax Salon. Mwakoze rero So kudukurikira, thank you for following us. Imana ibahe umugisha May God bless you. Bye.